Go ikemela le bokgoni go ikisa gongwe le gongwe ke sengwe se Michael Motlhanke a neng a se batla. Mo dingwageng di le 21, Motlhanke o ne a ikaegile ka lelapa la gagwe go mo kgweetsa. Tlalelo ya go ema mo thoko go tsela a emetse ditekesi tse di ganang go mo pega e ne setse e iphile matla. Fela ka 2017, Motlhanke o ne a itsisiwe setulo sa maotwana se se bidiwang handbike, tlhamo ya matlhajana e fetotseng botshelo jwa gagwe. Ne ke kgona go ya distance e gole ke le monosi ke itsamaisa ke sa tlhoke gore nka batla transporto. Setulo seno sa maotwana se se tlhabolotsweng ke tlhamo ya ga Skalk van der Merwe. The difference with this chair is that when the person uses the chair and he adds the free wheel, this chair becomes now like a 4x4 and he can use it in an area which was previously not conducive for a normal wheelchair. Rona ka re mo thuse gore re build into an actual prototype ya gore batho ba kgone go e berekisa le ena kgone gore a ye marketing ka yone. Setulo seno se dirisa dikarolo tsa baesekele fela gore se seke sa bitsa madi a kwa godimo le gore se baakanyege botlhofo fa se ka senyega. Kamogelo Siekwi, SABC News, Bloemfontein.